AMS Mon Timber and Furniture Shop along Thengpi ke plak amazing aron repen kibi pua koi kipi puthak pini ahem phu bhula rong hang ahin pen klarda kalam the chethan pon West Karbi Anglong District Congress Committee mai phu kimi Agostining hil pen bhula rong hang bangso furniture shop along thang nat kachera bawe West Karbi Anglong angkang jurikindeng ahwal lang someping namang bong along MS Mon Timber and Furniture Shop along Forest Department pen thang aron pipin pen thengpi klak amisin kipi pu akoy kipi puthak bhula rong hang pen klarda kalam the chethan pon kenam tang ja khong ni phai koy la sirkep arni bhula rong hang aphan aron re pen lang somepi along thengpi ke plak amisin kipi la pen thang nat alu ave pin pen kipi pu akoy kipi ke ahok kali la pen nilike Forest Department pen order hang pame la pen alo chok thai pusi pini klarda kalam the chethan pon la pen bangso thengpi ke plak amisin nili aron chok pame la pen Karbi Anglong Autonomous Council mate Forest Department sitame license nang kipido lasi halaso ateng pensi piniani antamai nili business claim pon bom lasi bangso furniture mill ke patumi pinile kedo chot lapu kali ningkan isi bak dolo la so prang pensi bhula rong hang apan license pilo lapen niliphan forest atum dam pen niliphan furniture shop nang hap cheklo bon sitame nili pan ethebak ke nang arjunang dia potlo silam thepak lang bontu an partai sialam theke komanne political atum tong la hai nang kilang un ema puta matha meme lapen West Karbi Anglong District Congress Committee mai phua kimi Agostin hi sitame bangso MS Mon Timber and Furniture Shop along kachirap dundu puke ahokali lake komatne political atum kachilangun AC ke jong ponta pusi pangdak pontu athe bhola rong hang pen alangli Agostin hi atum thangnat ta kachirap ave pusi alangli hin pen lam klar kon media tum hanta tong sekot pen nili nang chup halong nang tum tong sekot pen ache tong te kana che tong theguna pot nang tum hanta choro par lo la pen nili piposi pini media thino ke manang kok ma lote la puhilo nili men ke bhola rong hang lo ke damtangani 29 July news along ke klang aron re pen langsung mipi along hingpi ke plakamil ma de Mon Timber and Furniture Shop kada aron repen ke doku laso alam ki ke klang along niliphan aron repen se hada min ki bidam punang ki pu las nilipini lam klar ki pi fansi media theno ke banglo ahok pe alam bang ke la pulo nili halada aron repen le mil ki bidam kali niliphan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen mate Forest Department pen niliphan license ang bido halaso license ateng ben sini lihada pinian anda business claim bom lapen la so mil ke atumi pinili ke dokok udah kali ningkan isi bak do kailo halada nilitum ke do dam matla so frang masih license nili panang pilo nili da chini halada nilitum mil bidang kok ben si nilitum kan kopi makala chini lo bat sita non alam kir ke kang bangela lo nili pan aron repen sila dak amil ki bidam pusi klang sita me aron re ma ke news long klang dera phike ni isi clarification ki pigang tung bangala lo aron re pin pen ma aron ma puke alang itum ephoi ni phanang contact ra chok ba alang itum department long le dam pen le ajudam pusta me a details ke long logji non bang ke alang itum pak lang lo haladak aron re pin pen simil ki bidam la pen kumane political tum nangkang widunone mate kupilone alang itum halatu matru pen lotong kupilone nili pen cerap log le pinamunit phanta alangi Agostin hi ake hai phanta lasu milong kacera bendo amen en pamisi a foto pacera pamisi nili tum phan alang itum social media long post delo lase khala bangke nili chokche puji athe alang li pen nili laso akam ki claim long kacera thangna tawe ahok pet alam bangke alang li kopini ke claim bani li kopini ke claim a difference thepi klang nili ke halada ke business ke claim dam rajniti li ke claim halike dam kali
lasin nili hada business claim lo alang lipen non nili phan bangke akoi ke wan bangke agostini hipen nili phan si apo to pache rap si paklang lo hala so nil bangke latun claim rapet lason si nong nam julu lasi kali lipin amuni phan ke nong nam jupon angne hokpet ahen ke nili helo nili men ke bola rong hang lo lapen alang litum aron re pin pen nili phan nong nam nang ke jopot nili hala so a clarification kipi phan pini nili a documents ta nili chewan lab lo a documents bangke nili man la nang litum hanang pi po la ke nili a license lo tinta ke thoma license la lo lapen nili dak isi shifting order datu labang shifting order lo mana pipo labang renewal order lo nili kagos ke choklin halada ke chok che thang dawe bong sitame pini halada kopi bolsi nili tum laso ni da cinghap nang kokma lata nili bui si alam dulang labang ke lapulo nili tum kadu kaweta chini ji department tum da chini lo 6 months back dolo halada nili tum han 3 वर्ष बतुमान ट्रांजिट पास टीपी इशू से देलो टीपी इशू से दे रखी नीली तुम हालादा पन स्टाफ नीली तुम दा स्टाफ दो अठे नीली मान लाइसेंस दो लोग नीली स्टाफ दो रंग कोगलो हरा दुकान दो तुम हाला तुम जान विचित तो लाभ नो जिकलो जंत्र मकान से तो इधर रखी alang लिटुम नॉन नीली मिलन का आप लोग alam के लापुलो 24 अर्नी जुलाई 24 अर्नी रत्नो किलिंग को सुबह nilip tu mam alang liri sang hotum pen ching waisi kupilo ne kuma toy ben tong ke dam ne mate kuma ne tong kupini ka nilaso mil ham pa problem nang botong alang lifan kai kai ni pini rotno kilin ali sang hotum pen nili mila long damsi baci ke thoma pot along aju damsi alang litum hada get along horon pidang mare lo horon pior at mahada litum chukidar to staff inuver to hada chukidar bang aju pi pot ma mat kudu no pipolo to get nang ku thama ku alo alang litum gari bang palut chok api alang litum hada hormu hote kang pun mat rang rutu la puson der api nili pada nang than tiala tunta alang litum ta talamari tu cekma alang tunta dake jok tabi ma chedam rublo langsung si amain ke alom su anarlo 11-12 बजे alom ke Forest Department pun bang mohal ada. Nili ham phone ang call ito, nalo nang do pulo, nili ke bahira situ, out of district situ pulo. Alang itu nili panang pulo, nang jong si bang we pulo te nili tum ke tala tamit hang dak pulo. Nang pulo nili ham pulo sa pulo nili chini der, alang tu nili milong asam hormonang thane lo nili chini ni del pola ya. Ama alang itu pulo nang milong itu lodi pulo. Ama ni pulo tala ke thenang ni lo cukidar ham phone call ko bang pulo nili phone call lo, api cukidar bang pe ni pu bidun lo. Nasi hula so hormuda kelong lok bangke nilit tumpan komane nang kilang ong edroni si hadang thon poglo athe rotno kiling po so bangsi alang itum pine game pathulo nilit tumpan la so mil nang kakang habi phan nang pa siksak ji phan nilit tumpan botnam nai kuri phan la so afrang nililong thang la hai abe nilit tumlong upi hormu si hadak doma hala ke nitum tipi chalan anton dola aru nili documents ta anton ta veli Bom sitame social media long pini nili ke banang ko alam te bangal lalo nili phan aron repen ingna majusi hadak mil ka bohai dam busi ke klang halada ke ingna majuta kali halada ke town najulang jeri kindeng town lang lan ke nili mil ke dodin ke lape nili hadak bang na majule ki bidale nili methang long le long si nili mil bi dam hadak sitame nili phan hadak nong nam nang ke jo anong no nang ki pi bang ke aron repen aron re ma ke pini nang litum la social media hin penang litum pini nang litum la sini clarification ki pilo nang litum la so alamba rada thing do na paklang pinang ji kusini yang litum ma request tu rotno killing ke department mane kam mate kalang rotno killing ke amreng bitlom sidolo la sesuta alang MR ne mare CW ne ni la bang confirm kan si tame ni likar jilo mate engko de alang ke forest department long kachara bosilo la Interruption lagi ialah soal PK kon nam macam cuki dah dengan liban phone isi kabu. Lasut nili phone call ke delo hala ke ada ausu ke inglong ausu amar thana chini halo susu bang dihek lang mati bibe los tame alang thana buji je lason hormu bang ama iku aglo bidin ko lo lage dojo thana chini lo sabmu pilo buge apra niki am ko benda nili long lason mantuni benda lason hormu nang lele aru claim ke nili tumke ke claim kalisi DFO Ranger atum si nili phanang kusi thengpi
100 bighah inang ji puning kan proposal ang pinida epo sa kusini ahok ke chakun di theng pida e bani gitu theng pikirot ke mo filam lo aro jongsi Aron Ray pen jongsi hadar kosong si mil buhay lang po theng pi erong nani rot pet ko na forest department tum kiri kon alo ni adu ke dula tu amunit mama lasu theng pi recovery han latung ko aneka bori aningkan hadar kosong si mil buhay lang tan bilong pa Aron Ray pen lote lasini ni ki pui bang lalo Aron Ray pen kali buge chini lor si lasu news ke ki pima sini ni pui pemane political tu nangkang widun tap ke do joksi Aron pen si kibi pu chini lor ta anut ka prek han pati pon pen anong nuki joi fan sila tum ka bori ma musin ni mathan lasi nangli tu mathai ni ke bani kadang panang choi ma